Yes, I'm going to acquire baby and family Badwam Mpensenpensemu so on Adom TV. And then acquire Yawadanti, said that be a catch them Yawada Edrua, the People's Forum, and a bro, a Adom 106.3 FM, and a Adom TV, and a Akabum, why the People's Forum Jumedi, a bro, and nam yet a man for a soon, a man for a tete, a man for how. A dream, a man for a common name, a man for person, a bump and for a dream, a sister. Na otunwa na montentem ede ema womo sebe no eka say yaka sebe nwa bright kwasi asempa yo wo Adom 106.3 FM ene team no akwakọ pm ewo ga east eho yakwakọ di enkobo de de ahwe amanfo wonum say wo akwan say wo nsuo say wo kanea say wo suku say wo asopiti ade o madwadie ade bia boam o dada setrem timi ewie peyo de atosini ewom de mpanfo adawo ma ahyemo kina yakwakodi eho enkomo no makire yen ye o se bo panifo abaso no se twen panifo adwen se sisu biem se we mu ka se ban ni sei e de manan so enye sa na akwakọ se na akwakọ sie na panifo ba chechem enfamti enche e be ko na bai kwasi asempa e de ho efoni ni amanebo efoni mu abre ye na enfa na sekesem enkoma hepa plus mixture edu papa ya e na wonya bia e be boa mo timi agira na se brane Mr. Wada in Suashase Totui and into the yadi and anam. Mentra say Emmanuel Enconya Sada Bia Emmanuel Coteto. Adio here a HEPA plus mixture. The HEPA plus mixture by your ammonium. A bow immune system no ano a ding. A yini, a wodi ebem said a beya, ya the more biasha say a benefit more. Immune system the co editia ya the more one. A so immune system no emra, ya dear be a burn pejum and not did pejum so incrim. But the immune system na no adding wabra one of HEPA plus measure. Ya dey say airtrain tina na abon koto. No sa kodachi. It is say wada. Ghana ba bia to ado bia kwa so pe HEPA plus measure. Isa say no any papa and so and now be here phone papa dia phone papa fie e Franco Trading Enterprise. You say phone papa efie and one of men koto phone la to la bia e wo ba bia ma no kofa asem enfamro. Men kwatofo miemfa fonu emu abra kwakodu fie sebe ye ki soap anase sebe eya le foforo bia ade a obihia ba bia kwakotofo papa eye Franco Trading Enterprise phone papa efie adwesu enwo se eye mobile phone se ye air condition se eye ceiling fan se eye washing machine se ye deep freezer se ye TV ade bia de siesie de madam ye akono dem ye fe e bia lo do ni kire Franco Trading Enterprise ko ba tabako e won kan ana kuma so ko makachi a wonsa ebeka bi enso ohodom saso na ka chako toothpaste enso enie ene ye de bidie aye toothpaste bidie kan tete no ne ma amenum e de to body tre so ne de atwie sia mesin aye fita ye kama ye twu tekrema so manayi impurities bia afiro sa bidie krona sa hoode na wo bidiem na ma me fu aborite so twiese no eno na de ke chako toothpaste o bia o de ke chako toothpaste etwi se bia tim se ampa wonya ade papa o ma ba bia ton yesto mu ene ma bia do ni e kira obenya ke chako toothpaste bi hono sa so na city blood tonic mojadro papa efie ene wonum city blood tonic mojadro na badwa so a obia enum bia unya bia boon e ma wo hyehye wo ye kama be se ade a eda wo ye sem mojedoru bebre odwa so onum pe no ahyase eda wo hyase tonko bi so anu wi a wo so ahyase kese muruso bia wansem fata bia but unya city blood tonic na anu na e ma oniem e boa unya kese muruso na wo so wo nan so e ma ne muruso e hye ne padwa bi bia ntokotokro e wo bia no e bo ne makama e de ma eno achi skin kala no epie e wo bi o tu zampa wo ye kokko wo ye tuntum and akwe be ka say fa ne chocolate wo ye chocolate e be pie kama city blood tonic and ba bia ma ye to do bi akwa so pe city blood tonic se mo je dronko a na wo hia dia e na make amfo e na say be go na so yasene e me de Mpensenpensemu ebro live on Adom TV live on Facebook YouTube Instagram ba bia social media wo bi akwa search Adom TV ahonom Adom TV enche beko na mene bright kwasi asempa akwakodi enkomedi de akwasi insia ba mefa happy birthday kese pa enko emma deputy
Chief Protocol Officer Mampani Atne, Deputy Director of State Protocol Mampani Philip Kofi Enin aka Adom Akra ene your birthday. Happy birthday. When I watch Jubilee House and you say always show happy birthday. Nyankupo won shira won yo kese kopem se obeye kese pa. Nyame emma won shira embukam emfaso. Adoye ene ho fama ya wo de sum o my guarantee. Ghana de hyese ye da wase. Enti Deputy Director of State Protocol Mr. Philip Kofi Enin aka Adom ene your birthday. Happy birthday Enko F. Also a very good morning to Nana in Tree of Peace FM. Nana, good morning. More fast and so who a DSA bia HM. Then happy birthday and so and confirm Nora Ansa, student of Melody Vocational Institute or Ashaman Estate. Free Matthew and all day also wish you happy birthday to Nora Ansa. Happy birthday Enko and from us also happy birthday to Prophet Abet Nana Ousu Odame. Abet Nana Ousu Odam Prophet. Nyame Easter no nyoke sepa. Shewei eba ese. Esababo akwa bebe ultimate car catcher enche de ni ebe kire Ga East Ashoman Ampofo-Adjei. Brakwasi asempa ene amanfo atwa hia ya omo babedi enkomode afa empuntu ne enkanko how amanfo ewo mpotemo no mu efa emu. But before that enso ahyasie egu emse wohwe na otwe yakasa mu nyina enso yi atosa egusunso etwa na eto bibisa se umpotemo no etesei ehifa na wohwe bedwam dwumadie edi efri baabi a won se ne enso no eto no or how bay any day abba was eti in the next few minutes me be a woman atom phone line obet me afraid say chere atete a wokom ensu a eto Ampofo-Adjei dia na free say nam so bi ama ensu yiri abba wo area mu honum gata bi da baabi ena yenye ho adwuma eyie anase gata ni pokra yentwa bi ento bo honum enti ama ensu to a eye easy say honum ebetimi aflade Tibie for lines now to bet me afre na also one man penfo aso at 0302 211 70124. It is 0302 211 70124. Obet me afre na afe also chere enso na ahyasie egugu ni nyina the People's Forum na mu na ya nam no ya tete no nyira ebia na ode no kra de na ebia enye aban and also etu wana mo ebi obi na di bibia begu ba bi o se eka emen pakra so eba so timi koyi efiro no ententem e de ema wo anampo ebi so na de kwa de gata na eka wasem kwa ebi kura eniwo edi nso to nso nya ba bia emfa se ebechi e de afa ofie say na situation no etie e obia wodo na wo no say e na etie e hodom bom ho mane efa eche sempo videos kura na me expect kwa kabet kura send bi kura so de ama na yetimi show amamanfo ehunu ateti amukom se na bia mpanfo no ehwe na wosanso etia wadwe bose sa area no ya ko anko ye ho adwuma ntentem amfa mo a amanfo ehunu amane eti babia wo bia Ghana fana babia wo bia same me mo acha no pai mpacho ye area ha ohun Sisoma etoye. Same pacho area be na afrefi. Ayira sokwenu mu wan gatas na. Same. Se obi si eden wo ifikira ohun. Bu wana wasa anwia na ode asili gata no mu. Hello. Me pacho area be na afrefi se be ya adwe betimi aba ho no so ye. Yo me kaka free chebi. Okay. Wọ́n say gata da ho a oba be si eden a ohun. Instead of see obey beach e dia fa gata no so no asan ya da flisa be aka betimi ayeden afa gata no so ayeden agwa ne site ho asa anya no dia fili gata no nti so no ba na ayeden na bu afa gata no so nti no so to e sei e bi teni college ni kidi sami aso kasa wo che me shara nto kapapa e wo inside ha
What's it? Mention Anton Kapapa studio edibia ka opeja voice kakra ba me a. Messi. Kebi na mikasa fe tebi. Oh say gata is na eda hono. We ba be si den a ohun. Na wasa anwea no de afili gata no instead of so be beat kaka de afa gata no so aka be fa so de anwea kon site no. Na wasa anwea no de afili gata no. Gata no mu na ka na eden afa gata no mu akọ. Nti sensio ba na ba be chokre de a wo de anwea na eden. Efili no. Okay. Nti run so toye no e yirifa akoro no mu efa technically no mu e so fa ho nyina ma egura amafo fie kwa obi ene ne ba kwa afa mu wi mate sami meda simpenfo ate obetu wana bo ede aba Mariam from Asankragwa aboko de Pacho boko yade yami asede na ekoso Asankragwa ensu to how be na eja mamo nsa how are family nye nso to anya ba bi kura na yafa nso ni timi fa sa pankamo for protoso de brepa nye eti mumu wonu se no Mariam die na ema nsuo no eyiri wo mo area ho I say kwama bi da ya sia haya enu na emu esi ntinya nsuo ni nya ba bi mfa okay bate perfo betie na wotu ho na mo ede amount eti mami ko Kumasi Dominic boko de wa nyame Adom boko Kumasi hifa potepa na ojina de na ekoso me pacho me wo entonso okay so aboaso nkwanta okay na enura yakofa honum ekwan so na oni ase de kwan si aye no esewani na ese okakire because omu fi mampon aba ni nyina no mudru nkwanta so omu kwa akra omu nsan kofa Kumasi nkofa te omu wura mu honum oka aye asuma so nkwanta honum oni damre fache da sa fra biem esan se sa asem no mate wasem epen tu de sa bomodia na sa fra biem mai bomodia do me sa fra biem efa mai pa na asuma so nkwanta asem ne de ya de ko ntonso odom no nse bebeti dom ne besa aba no aba ba kire tie sre modam Ampofo-Adjei bre etie ne ehwe ne anopai yema yaso enko baby amanfo efre edi efrim atiti omo efemuo ohayo omo efemuo ensu a etoi ne aye ekwansidi nam so bi ama nsuo to kakra bi na eyiri ede efa wo mo ebi ye ne ma bi o se ne ma kakra bi o se etiwiri free amanfo na kwam na afei emu ada honom ede ama wo mo ba because akwanya no entimi ma me meyi adekro enfamfiri honum ti no de bia ensuo etobia eyiri fo mo asemu a da bia amanfo bi se won se until when ne betimi akase ene de flood ya teso pa amansuo beto se de kura nam entwi efamfe so amanfo chefa ewom abampanfo echefa ewom menu mienu anope atia no wa ohwe me wa wotie me ye chefa ewom no se ne ye no ede afa ye chefa na ewom no se na ye no ede afa aban so chefa ewom so aban so mpato die na won so wo ye o chefa ewom so no ede afa because ye too much say afraid gradually ye mem no enso to ya kame so all the 60 regions ni nyina kakrakra ba bia eflade anesa o hawo no eye dem die na betimi aye etimdi aso ano kakraka de amanfo na ajapade amanfo ne ma ya esei ebra no ye betimi asevi kakra ede amba wo mo yes enim se to da bia ye bie bagredam ne ade ne sa kwakwe annual ritual thing but ye bie bagredam ensuo eto ensuo ku kakra bi pe especially when we greater Accra region there eya semua ensuo to pe no obi o tinkran bia de sa aguniti especially what bebe na say untini yi a na say wodi amia no because ya ye kwan fe ensuo to kakra bi pe na ahya se etwifa ya kwan so mia o se ensuo to etimi desite ekono enko ne sa na ensuo etata ya kwan so for example so free Medina ebesini aba eyesek oponglo traffic light traffic light kakra bi no ekire 37 ne pe ubon se ensuo no agika no fa ebabi ensuo to da bia de ekofa traffic ede ba sampotem wo baako eso no ekwan a efa cars miensa atego no etimi fa cars miensa fe na ekwan no abaye even
mean cast half one mpo na be half ekoya cast me sabet me movie akom at a go because ensuo to amensuo na betai ekwan ne fam baabi etini aka ni nyina kakra na aka no eho na cast pempem cast free ayi mensa oyibi East Legon Ajingano American House a free Adenta Medina nankasa emu ebe nyina se cast domo wasa akwan so na cast be fasa akwan kuma so die na yeye because be bia daba bedu de as a wiem sakra no sakra ba no huge and sakra de kese pente brekura wani na so kra nso beto kra na ensu eto for example this week he say virtually so out throughout the week etu plani ye kra na enheda enyi mame kokuma se na mene amane boni nana akuku de nchembo ekodi ekomo bi ewo honom na anopa afia makwa tamaklo ere kasebo no ebremo woti na akuku na oboso anopa ere be semisa no nana bokọ de nyame adumo bokọ yeda nyame ase anopa na wutwa enfoni ne ekira no sabre yakasai che situation akasa sase eboye mu na kire be bia se yakasai aba beduru Bama no kreni se oba kumasi ase ameno kasa nsuo no kra no entesa egusu anopa ya egugun kakakra a tete ofama ebefo se ne titie no enti ama womomo ekiti nsuo ano ene ade ne de no kreni dodo na ano sabi womo entomo ekra ena se ba bi ti se apem so ene emena ne ade de nipa pina ntini anfu ha makuro bi se empotem ho eyiri ye ama ebimu fie uhye na sia flood na wo hyedam wo kwanya de betina pi se wuni abronsan so pa de anokwani ahwa nsuo no ebetwon do wakwa anokwani na ani enyan ye pa na ye esama ne ya reho sem kese pa ne say baby ti say hia wo bisi ase eno school for enkura be ye 25 ana nsuo no nsuo adakwan mu ho etwe omugu nsuo mu na fredi de ma enike efiri mu ba ne say asame member ho oni ne nkrofo omomani bray ama cheso mutimi yi nkra ni nyina efiri nsuo no ma no krani sene esi fiti ase no na asefem pa nkra ne try senka wo mbetwa na wo mo akọ school nenso tena enye bayira ho dwosa ene te kowi ase na se nkra yi nsuo ya fom a mpanyifo di so mutu ho na mo ekonkodin bi o mutimi yi nkra ni nyina nyame adom meka se ede asumdwe aba na the SNC bi ma na ni ese nyan ye pa eye omomo oshim amanfrofo ni ade de nukreni omo so ebre ye pa omo nsuo to sei no nukreni omo de mu ni asumdwe fu sei nsuo ne to kakra eye atwiri bi eda oshim ho omo wo barekese eni ade no ubefuru ha ba dankwa me enya de obetumi aba from efuse eyiri ye nsuo de tumi yiri kesia fabric ne so nyina ama ka nko ka ma wo mutumi gina ho ka ya anadwo a wo mutumi gina bu ha donhwe bi enan enum ansa na nsuo na tumi atwetwe nti se exercise sa ansa na bi aka asa na tumi afamu etisi ade nadmofo wo eye bantama submetro klemi wo mo eye ne se nsuo ni to se me no ka sei wo mo atesi wo ho etinu wo mo ma okwan ma wo mfam da nsuo ni fabric ne so a ye ma okwan ma wo mfam so try so be from pe na atwon do ko taxi driver ba ku se no nyame nko a anka nkofo no mugum nyina nkokoku wo wo try so be from ye hu yansa ahwe no ade na ekọ eti bridge na no covet no ma ye no ana kan ko twena no na ndi eja omu amanfo so ma omutimi person that ni efree mu a nyame adom amfa trenchem bia ma eti sa wo hwe eno nsuo a esasie ya nukreni fabrede enfa wo ye ne bia emaye te plan se bia obi efree ma bi sie ne mo majapade de dodo na safe se omo central market say omo ne ma pina na se won central market ye mu ni na nwie ye bu ha mo tiche mu be ye aduoche 80% 20% na aka me no ka sie ho na dwadifo no eti ediga na enam se contractor wono nso wo ye na dwuma ho na wo de atudwa se de subi nsuo no ha adwene ti no wo pese o divert subi nsuo ni efikejetia ho na ankofa oye ne bia ma se ne kejetia flood o mampa
and I say, you are talking in a cadetia, and I didn't do a year. And I'm a Jumano more international. I offer how at the Abba Central Market for a more woman free honor 20% now can a young woman. What you swing you for Moniama, I say Moniama would be. It is Maka say, I Nipa, yet the radiasi, the moment near my Japade de Biasi. Sir, Udwani Ebubua, Nana dear Potipana, Amanaye, Asem Cassia, a Subatoka Crabia na fe, and can Kumasia Nanka Agri Nedye, I shall see Agri. Subai, Subai, Ukrainian, so we shall be a queen now, so do Central Market one and Swany Romana. Offer baby to say, Abuabo, no Ramu, our Central Market one. Ukraine got to be a da do ask him. Somebody what picture chose to see Ukraine. One have one. Send me wura pass you plastics go gumu pa he put to say Sabi Abronsan you know. Who? Nipa suman. Tawusha baby a oshimu ya make wasem ya. Bridge ne so a kase afladini na no ewure guso no ebi a straight asesei ebi nso ebu kase enema bebre ene ewura atwea dia beguso etudi agura ebekun eye nipa suni eban ana kofa we yin ade aba Central Market we say that is the drainage system ni na sisi etina me busa me na ma for because am say mo gata si se mo so social we do enyansi mpo no enso na twa from am be kura akokakra na ayema say dan kese enso kontinso ni toto ya na epepa bi kokakra na so wow ti epe bi kokora ka company na be dey na enso yiri faye ti se ya say yesu ni e ban pa de akumasia pa de he da bi ti say Adom na kanya so man ka Adom kajetia so de ho yiri say na so na Adom kajetia ofa ayi boss fm anim ho e ho nyina ti ne flade a wudu a baka sabi poneda ho na so ya sabi baby ni krampo da leki da ebe akire na so ya suban ti amazisi ano ya brepa subi nsuo no so no ano odin subi nsuo na da kaje ti ono ano odin pa enti se nsuo no ebu nkanfa so amafo hwehwe bola gum nsuo to arom hwehwe bola gum ani ade de gum enti piwura ni na ba na be choko baby na fe nsuo na spread no ho Nana yeah sure the way how often an empenfor eti sa gates ye kan wasemi emu for example a drum wonum edie o be fa keta boss fm anim wo edie se wo hwe gata ye a da on mu a emuta ACC a how often empenfor kwose enne ye kwakwati gata emu na edi na se ne asaba betim bie monti ye trasia emasa efini pile up to the extent say ensuo pete kakra bia na eho adum eyira faso ohene de ha adwin na ne say on say omadi kan ka say Kumasi gatas na nkasa dodo na hia re-engineering biem thank you expansion ni ade me bata say o say omo hia expansion because time ye nyina na gatas ni susua ache baby say sisi a ofa alaba senior gatesi ya mana bua fa kwan mu ho na kota na nsen yan asphalt valley omo ye ho nyina etutu a mitu wo kwa na me siafun eya na ya me ya sometimes do na o hwe sa ne mo na so be ka no air wo di emotions be kama de ebesi no ebia enye nukrani se wo do na ho a na asefin pa senior nsuo ya fa laba ho nyina na etutututu kota ni firi ho ene ade na asefin gatas ni susa ana nipa so ya so odi ni ade yi ye de pipe bi atutumu free efie ye siwe systems ni ade ye de atutumu ana ebi wo hokrampo na sabi ajanan ana famu entini na be famu tantan sabi anka ofa we be ba so no ojo wa wonte ase gatas ni susa na so no sanko hene sensuo nko na fama anka bako sensu am gidi se buroni afa nwura nkofa gata kitwa ye muda na so sabi ye suban ye de nwura famu eni tema ne nko hwo Adom gata si sonom sie na nkete
me gidi e pa sanke nyina ye ti ase ne ye ti amfa ball a emfa mu me no mu nsu a me de be se be botom e de akwakoto ball a de mu a anka sabi enya de a plastic bia be toku gatas ne da anka nsu no betimi afomako na gba ni yenti de ye se pa gatas so ya pa gatas so se ne be nye betimi ato ball agum na pia akona e konso a ye gatas ya kase na se pia di free akwa ehefo na akwakoguo ya busi ya ho sa de no eti ewom se pa gatas akase de gatas no susua na nso ye suban no edisi ya sesa ya nsesa ya bekoso atena kumase ma nsuo yira fa ye nsa agese baby away anka ye de nka nsuo yira anka ya da anka pra ye pa ya fa se ya da na nsuo nei ye ka ho bi na ebara se kumase ya beba ho na ye ne mo be ka bo me kire enhira 104.5 FM Asantema atum kasa fidie ye wa Asantema te beba na be ka bo ni ahwe kwa ye be fa so akumase kropo be safa ne to papa e de efre because message kra menya esi obi sam say kumase asem na oku report free ana yes who twi won just say ho kumase baby e de pride ye ho say kumase de kagana baby abayiri enye kumase enne ho tibi pokura yiri mane bro so che enkran na wo ne empanifo wo kumase ewo brano egita odiem. Do you think that this issue in empanifo that's all you are from the rest of them still asode ne bro ne omo eye ne so empanifo ye bi recently min kan si aso a me di kai be ye story be on Kumasi Efin ama me to the city at the heart of the city nukreni Sampan take charge SSS what it is emiam yahudo bi no ne ade ama me yes our story no omuwie yo mo sa ko clinic jetia eno ne ade ye sai follow up was see ka no mo ya na asan aka sa ampa wo maye na nse ya so fo baby to say wayek ho na de ko pie mu akwatia la ya drinks kaka kabi ada ho ma se chom na nyame anim ni adwuma Sampan ne nkrofo aye ho no osese ebo na ba so se waya ade watimu amemu nyina da ho kama ensu etoi abrempon sami ko josi sia na so masai twa video e dia sene wa obaka sanya ho ne ya team no apie free baabi asa dia ba betuo se trom asa tsadada na eti sikare de ye betu bi egu bola ho saa na ye ho kire ne nya bi so mfa nya de bi ebehia yen nukure ha adwen na media na kumi kase pa ne se akwaya ye ma ye wa Asantema ha nyina no be ma wo ba ha kese wontimi wo se wo san fa so nye se yen san kwaya ni bi mo se ni ne tutu efise nsuo sai no ni ne tutu asphalt valley obekọ no kese nsuo gatas na bu nkama fa so ama etutu ni firi kwam wo ana ebu on so a gatas na ye ma ye ntimu ana ye gai na kese bi gata wo wani mu a wa wudi gwa wo de anke mu ayama na watim nanso yesu ban nti ya nya ne saa nti ayama na flood kwam wo na etutu nti akwai papa mo yama wa Asantema ya na nsan nyinaa bema bebre na afafai ni ne tutu fse nsuo no ana esai no Ukraine ye ha adwene mpanifo ne ye do mbaye nanso se ya momo a enye ye da ya momo enye ye kosananse ya mitimi nkotu ani amount bi anto de Sampan de ye nsiesie no ho nanso mi gidi e pa se so current economy ya o spend a lot pa nanso ayekwa faso bi amaso to me na kasa faso bi amaso faso na amaso na ni nyina ni gira ye timamufo ne ama Sampan se sika na oyusu ye no ayekwa because ye san to ball na gu ye to gigata num ensuo ne to ne ye fie ebehwe gu mu nti amampanfo na djuma no de omobu ye nanso enya djuma enti de ebesre ne si ano edi so moma embra no emu ye den obi to ball gu gatam na ke ache no ne ache na so me kai se osesi ba abreso ye titi nkrofo bi de omo kokko no ne ade ye nipa be 4 am ye di akire koye ho stories up omo koto nwura gu gatam ye che omo me gidi se sa ne ma eto aso obi oton ade wo kwan ho obi ton ade wo store kwan ho oni ball ade bi asi ne nkan anka wa oton ade wo kwan ho de wo store na anka wa wo ball ade obi eto ade wo a oji nwura ne firi ho na ode atum ente sa nkrofo ni na ne di se mra di omo
sa mrabie ni wakra bylaws we dise ye ne edidi omum oto ade okwa dise onya ball ade se na obi didi ode betum anasa wa wo so mu ano enso no onya okokeje ti adum pampa so ne ade a wo mu nyina tuam ball ne gukwan mu na obusa na o se o anyumra ba be pra ampa anyumra bia ke me fo ma nipa ko prajo mu ode na ebusa se nsuo to sa bre nsuo to ya ball an ko kogun gatam enframa fa be hu na kogun fa baabi eti se yanya sa suban ne asasa ne akase yenya gates yenya containers NCC ni mo ball ade wo stop bia wura ball ade stop bia ball ade ntu ye wura na de gum ene ye tamane ye kwakoto agu anokura ni ye bekoso atena mu ye be spend sika saa na saa hawo no ekoso eba nokura ni ha dwene esan esai ajapade esai kese pa no eye kwan ame nansia Ghana ban ni sika ye wasante mantem ya duduo na asa tutu enam nsu e fashion Nana, yabera sipi nana uku na champuo amane boni yo Asante Mantamisha 104.5 FM na yate na amane body free Asante Mantamisha kumase emu no areho obi oti kumase bia ya ukan obi masa sika kesia mayor ura sampan na pamfo etugum to ensure say Kumasi the garden city of Ghana ebesa nya sa ni mo nyam back na so ye dia hye timo se ye de ye ma no emamu da no enye nim guase emfa emayen director we se betwie nya opani sampan wa hwan so na ye no akredi komo na yahwe eja mpani si 20 ye de nyai eche eswa na tena ye yes wa ye be se ne awuku eka nwasemi sikande omutugum na so timamfuo bi abontimu pose ye beto akoso ayi ni pabonesem de amaye man ni pakru ya be kwa akopiem obi manso baby obehunu dustbin no will be about best 15 minutes walk but odingura be kita sa de akwa akotum Yememu boy even 5 minutes, crano be and even 3 minutes. In fact, a muran koto does be more. That's a sebi. Washman Hanibutoku. Why? No cre one pie and penphobia muso. I'm on your symptom to be encanted. And so you didn't have an air affect you more. Maybe no me and then so you didn't affect you to Korean yesterday one bro. And na abanfes kameti gatamu dia na de gu gata no ntu se abanfes kameti dia na de gu mu gata no e dia pa na de gu gata no ntu ani abre se aban enfes kamamegum na aban se wi aban sa peska de akwakosi aspiti ni asa peska de akwakoto enro yes ukani nyina ni na be kwakwo wie aban so because everything starts and ends at aban samra be ye adwuma no atimi awie pe ya aban but ye me say also ye so temamufo na kasansebio do we need aban to tell us say ye ntungura mfa gu gatamu ye aban baby 70 ye tifi adri ye yase aban na be kan kire se akwasi ya men tumura emfa hu gatam na nsuo to a ebe yira fa ade the being super pity bia you report flooding why it didn't be nya only one case be say bibi a sienti and nsu yiri abaha anytime bia bibi besi bia anytime bibi ebesi bia ensuo pete kakra mensuo pete 3 minutes na flooding show TV so shade show TV so hwe so na yiri fa amanfo sa so na yiri fa amanfo sa tie betrase de bia ka ensu yiri wasem
ye be pie o ma esi kakakra aka no enyina akogu ensuyiri wase wa bra menu mienu anamo to ba ko bi ebetimi a 7 nipa pempem from flooding hwe obeye akwan ne sedie obeye akwan sedie e wo ye man mu eni nanu ni nansa because o sensuo to a e betai kwan ne so eni amo amo ye sa no ye ka kire mu o Ghana metuefo sinso no ne nketu mpo ne ya sha ase ehu because am to no kra wo me say aban se sika no wa wonfo so nye no kra no se sika eni ho a sika no eni ho a aban wonfo so ne ho nye enti se menu mi ne yan se ye be se ya adwen de afri sa ne bobo ne ho de a ye forget it ensuo beto ayiri yai aban panifo ba bi o mo tete no ensu to a enyiri o mo ensu to a enyiri o mo esem nu mi ne antrase na se bi o ya mfe ho adwen se enough is enough on our part as temamfo se ene de mese nwura se nam yakwa kugu das bi mu tiwa wadwen se wunya dia ite Ghana metu panifo e kan October yi na ensu kura ba ye den pa mu ba ye den especially mu amote waterways ne de mu sha se mfa mo adwen mu sha se mfa mo adwen ye kan se kan sanso na nyumaku a yabo mo paasa mo sese nwura wo mamu so yesra mo eto da bia mo ma mo nye ha so kakra eto da bia mo so ma mo so nye ha kakra say ya zoom lion say ya asadu say wona ekeka ho ya abai ama mo contract say mo sesa enwura enfamfiri yabo bua no enko ba bia o say de nwura ekogu no musutu da bia musuma mo honye ha kakra e ma amanfo cause most of the time complain about here say my pali enwura sia no almost better 2 weeks 1 week ni ebene na ko contract so e fa me nwura e free ba bia me wo no e kotogu no wo maaye enwura yi ensu a egu ne fie bola no etu enkama no e de yare e ba ne fie ahometie nti no so akohwere wugata ebe mu eti musu ye ka ne se no na so ma mo aye ha kakra so because situation no me pese me ka se eti se galamsey fight me pese me ka sa and I also don't want to believe say sanity eni kwa se e ka kira won say fighting flood no aye de se galamsey yempe bi fanye wo ho yempe bi pa fanye because anya saade a baby ade keka kono eni enyan too much eni enyan dodo yet me for yankase yanka kire ho say enough is enough on our part say we are going to right our wrongs enema na ne ye na entwe ina fere yankase ye dia to say ye ba be siesie no na ye siesie so madi kaka say musu ye mam kwanya sama esa ye ngura mfa free so no musu mam so nya ha na aban panifo through Ghana Police Service through assemblies in panifo yo so mo hwema amamra ya hye o mamu se betimi ade abuye man especially awonidie ekwa so no e panifo so enhwe said be ya sa amra so betimi dia ya adwuma la aboa ye nyina kwantintin bia wo na aboa no ena ya wada amfansi yakopon ya no china e beto as medin dia kwasisi na sekese koma production team background ya